Әтием! Ne oldu oğlum Yusuf? Әтием, мен bir ғажайып түш көрдім. Ата хақына, қардашлық хақына. Әгер бүгін өзім кәфен қойды, шул күлмәгім кәфен болсын. Қоларым ауырда, аты байламағыз. Ana! Oy kıyasqa 11 yıldızgı! Kullarımdan şişip gülmek bir sıdı! Bir ümidim kalmadılar tuğanlarla. Ya Tanrı! Aşam yaşam veresin kardeş! Senin gayipsizliğin ışıklanır, azat etilip, yeniden elikege vazifana koytursun. Yerge indi ata oğul görüşüple yılı indi. Etki, Oğlum Yusuf!